Mataram Cakranegara dalam acara pawai masal. Kita penampakan ya guys. Ya beginilah acaranya Sasa Kelompok. Di saat acara pawai selalu antusias, di cewek, pemuda semua ada di sini. Merah nih, semakono polisi. Nih polisi. Polisi nih. Oke guys, sore ini sing kita nih lah sing kami bau ngone-ngone nenu pare selaku reo ngempare apa ndal bau kamu salah ada di situ.